Hakasian beningkong penkuburam kakasi Student Union Neya yaki arpun riangut ki samla pule ki bala pendep ya kejing pule Dr. Jongki na Neya ke bala long haka arpu ar tarik leber ar hajar arpusan ha seminar hall Neya. Hakani keju kesngi la pediang buram ru yaki kat perangut ki samla pule bedang wan thamai ban pule Dr. Haneya. Hakani kesngi ba penkuburam yaki samla pule la penkuburam du samla Donald V. Thaba, General Secretary KSU Sengkeme, u balong ru kumu kongsan, u Deputy Director Neya u A1 Shai Shinrat u balong kumu sembut kongsan, u Secretary ke Education Cell KSU Sengkeme samla penkemen Ksan Miet, baradan rengkat lang ru u Presiden ke Nehu Su samla Sandy Sotun, u Presiden ke KSU Nehu Unit samla Shibat Rembai, batla senran lang deki dekhot ke KSU bat kiwe deh. Dr. Barhut Mulak Borobudur dari Dr. Bharatipok Hakim PM Maulong Borobudur Dr. Yanita Borobudur dari Dr. Ibadah Jim
Hasollah dari kita kembali bekerja dan kawai kerja umum. Kata bangun bahkan di kepala operasna dan perman yang berkembang jom guna institut yang kebaga kisu dalam kesana mereka ina adalah di dalam kesana mereka hantai po school bani di dalam kesana mereka hantai po UST di dalam kesana mereka po Islam Law College but di dalam UWT College yang kebaga kisu dalam jom kesana mereka dikendian akwa penyepasan kepi ke unit maka kisu isna mereka mereka di beban haki jaga puli akampiar kendian bagi isna mereka di beban haki isna kita kalau terekam juga kisu haki isna mereka jaga di beban jaga puli kelompok bentuk yang kabut kabian yang di semula puli ke premium trap bentuk pikra bakahon ke jongki ke begini penyo atau ke institut kambing bersayuran kita bikinnya nak kalau kita hostels kita kena ada kisah ke kisu lembaga senat terekam juga ke peti kena kita bisa boleh nak beri yang terang kita kita kio umpam mobi kio abang kini pembiang facilities kita berikan banyak katur kita rules and regulations juga lembaga institute kita menurut mereka kita bisa berkerja menurut kaki isu yang berpengaruh, kaki fee structure, juga dalam institute, hampir bayar yang lembaga act, rules and regulations, dan statutes, yang kita di institution apa. Kaki isu yang berpengaruh, hampir power admission, dan penting kena bahatu, kata hak terbang, kejongi, kita cakap, kita mulu, iyo ada yang berkalam yang pek, kapung bahar, telah bersiap ini bagi. Kita kena ikut kontrakam, kita kendian. Lesi yang pasal dalam ini kita isnak mereka dari isu hidup pendat haki cakap boleh dari haki institusi seperti apa. Berkai kaki siswa di David dan di semula kuliah di badan lagi colleges di badan ini pasal Solo bertunjuru apa North Eastern Hill University. Berkali ini kata the brainchild contoh peninggut di semula kuliah lelah berkah ya kaki isi. Bagi isu ini yang kupor bersua, kupor bagi seng nintong, tapi tentang ya issues belum related dengan Islamlah kuliah kasih. Nama rakyat itu kupor kadang isu apa Islamlah kasih nama rakyat kiwan, lagi nong tentang kuliah apa sosiolog. Kalian tim bersua kejenai ha, ada pidai lagi thai sebelum kumna promotion road yang dulu, ada pitemu benwan sosiolog yang bersamin soal nongstang di mana pasal asli pala. Kita ada position ni kadang kecil nomor di colleges, di universities, di hostel facilities mereka ni diberi berapa dia. Pada isu 1978 isu ni kata isu. Kau isu keba arban pada isu kedai halor di grants keba Islamlah di buat cepat di video Islam. But kebalai pada kong santam pada isu isu akor barang perkaya ka 1978. Jadi scholarship, post matric scholarship. Nomor lagi report ke government kapan pernah ba ya ke scholarship na kuwi kalong yang kin atang arut kin maay re boro. Kemudian ada kadon kalong yang badan pun sangut, bro sangut dipuli, kemudian high scholarship tang arut. Pada isu report persyak. Taong nomor ba ka try ke jungi ke cek ke jungi kadang long backward kadang sadin na kalian ke puli putih Idang pun di bawah ni kilogi di beduk di berjenjar na kata-kata scholarship ke depan extend sepuro ke samlah puli kita di tribals. But ini isu kalau urlam. Andre 1979 nomor kejimbung dan kita kejimbung yang hak quality jadi leaders kejongi di benpek ya kejingshan macam review la kadai hak land elevation la kadai hak jing sosnai Lakadeh akan jepene demographic structure juga sedikit. Jadi isu kehapan shim no issues. Berkala shim ya isu influx. Berhadir dengan jenjang ini juga isu kalau shim segi issues di belong socially related. Dan kita di natural calamity, kijing hak, kijing bos syariat dan kijing kiriong. Jadi isu kejuai kijing erap kapor. Dan isu pat komplit hak abai berkepuli keputih.
Namar ketip ba kapuli kaputi kadai ga watlam Aryan serti jadi kadai kata double edge sword kaba tu kecek mendriu ila man pendengkam hakaban ngin kentiu ngin pentebel ngin rakham sejong yang kata standard of living ya kecek mendriu gojungi lalor issues ni bashim isu kesna kapang ya education cell kaba menta chairman of samla pentebel lang sanmit but education cell the shim the issues ki beper kabai dei bat kecik chung ki samla puli lakadai po Meghalaya lelewat Sabar juga Meghalaya ru. Ibu kita nak terekam juga ki isu po Delhi, Bangalore, Dehradun, po Mangalore. Idan ru kita nak terekam juga ki isu po Barat Bali Assam. Idan kita nak terekam juga ki isu po Vairanti Mizoram. Idan ru kita terekam juga ki isu po Jiribam Tamenglong District juga Manipur. But apa ibu itu ini pek ya kecik juga samla puli kijoni. But kaki isu Delhi unit, kaki isu Bangalore unit, ila teri borba ada banyak amtang yang samla puli kasi di badan cepo di Jaka dibagi diterikam henriwat di bawah menteri berkita. Lemarin di GE mentah bagi bun bagi ni agencies di berjalan. Kemudian ni kasi henri di bun di tribals di bawah lepas di rural areas penyalam bagi teri syaki Jakarta teri di bapir ke bapa Bangalore bah Delhi. Bagi jebun di kap hakaba di ini kisamla di Jusha Hok, di Jusha Yalam Bakala, nah penikam kita ruang di Kuigakam, Henry hadiah pat iyo, tak kau yang jekam ke pemihak, ke pemim ke jongki. But dia hukum kini kipor, bah ke isu ke habat intervene, bah ke isu ini ke jutrai lah, bah kirang bah kasih ke badan lagi di Jakarta.